Tuğanlar etin bağlarında bilpere zalda biz menen bolup turuңуздар. Tijilet et. Sulpet. Mayke et kança? Et. 750'den. 750'den. Üstü kavurgalar. 750. Ha, rahmat. 750'den. Buna ettir. Tuğanlar assalamu aleykum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы YouTube көрөрмандары саламатсыздарбы? Бүгүн 29 январь 2026 жыл Бишкек шаары Ош базары. Туғандар азык-түлүктүн бааларын билип берели. Биз менен болуп каналды колдоп, видеого лайк басып көрүп туруңуздар. Бишкекте аба ырайы туман. Анда эмесе кеттик. Мына этти кесип атат байке. Анда кесип атат да. Анда эмесе биз менен болуп туруңуздар. Мына 1100 казылар бар экен. Чучук 1100 эжем жасап атат. Жасап да бересе ушул жерден. Карын карталар бар экен. Мына эт иштеп атат бул жер. Жакшы эле. Эже кандай эже? Канчадан болот койдун эти? Кандай жерге булар бар? 680 680 ден. Колдор булар. Колдор. 680. Буларчы? 700 сомдон, 650. 650. Böyle baksan 500'den de veririm yani. Bunlar da? Rahmat. Okey. Uşalarçı? 680. Üstü. Şu birele bak. Birele bak ya. Buna uçalar. Tuğanda. Geleveresizler uşul jerge. O lesizden tüşkendeli. Uşul jerde eken. Ecem. Salamas beje, kandaysiz? Et kançadan bolup atat? Kunacındыкы? Ава, kunacı. Kançadan bolup atat? Urgaçı mal. Yok olsa işte verir. Et жақсы, жумшак. Joş kunacı Joş, 1 kilodan çıkpaydı, sırttan alayım. 1 kilo çıkpaydı. Kançadan bolup atat deyip? Tuğatar jeri 770'den 780 derim. 780. Bunlar urgaçı hiç kimse verir. Urgaçıdan 10-15 kilo may çıkar. Urgaç mal, may көп karmaydı. May көп karmaydı. Buna ki eceken sapat. Kavurması koyduktan ayırması çok. Sırttan alayım. Damı da жақсы. Damı жақсы eкен. Soda жақсы эле болуп атабы эже? Дайга шүгүрөлүк клиенттер. Бирөө сындырып көрбөйсүзбү? Жок кандай. Bir көрсөтүп коңузчу. Мына эжем. Сон эттерди сатат. О, болду мына. Караңыз. Болду эже. Бирөө жетет бирөө. Содаңызды берсин, мына ушул жерге келе берсеңиздер болот. Кунажынын этин аламын. Таза, свежий, адалдап союлганбы? Азыр силер апарып деле өйдөрсаңыз жүйт, адалдап союп берет, Шарттары бар. Шарттары бар. Могу дүң базары алтын такага көчүп кеттиби, ти объездной. Ошоктон алып келе, бияка уже. Жок, өзүбүз барып келебиз. Өзүңүз, содаңызды берсин эжеке. Мынакей эт бар, рахмат. Ассаламу алейкум эке. О, жылкынын эти канчадан экен? 650. 650, үстүчү. 650 анын ортада. Стакан керек ми? Баасын айтып, баасы керек. Bunlar 680. 680 ден жылкыныкы, рахмат эже. Мына чучуктун бааларына билели. Мына этти. Туганда. Кандай? Канчадан болуп атат чучук? 1000 сомдон килограмм. 1000? 1000 сомдон. Могу карын карталарчы? Карталар 500'den. 500. Карындарчы? Kaçta 250 250'den eкен, чучуктар жасалгандар бар экен. 1000'den dediniz mi? Эжеке де biraz ылдыйраак экен, мына эттер. Специялар менен жасап берип атат. Рахмат. Мына. Байке, эт канча? Эт. 750'den. 750'den. Үстү, кабыргалар. 750. Рахмат. 750'den. Мына эттер. Туганда. Мына бул жерде 550 сомдон мондай эттер бар экен. Ушулар 550'денби? Ова 550 сомдон, булар 650 сомдон. 650. Могу үстүчү? Я, үстүндө 650'den. 650. Уйдуку да бар, bunu. Уйдуку да бар экен, 550'денби булар дагы? Бул жери 550 сом. Моягычы эже? Я. Могу. Бул ягы. Бул 700 сотам 680'den öyle son уйдуну. Уйдуку. Тилетине бука эмес. Мына ургачы малдык, мына уйетти. Ургачы малдандары жаш. Молунча жебейсиңер. Жебейсиңер деңиз. Жумшак болобу, сонда? Жумшак болобу. Рахмат. Стейковый частер. Стейковый частер экен олар, 600 канчадан берем дейсиз?
680'den. 680'den berет eкен, Ne tayyibay da şunu da alalım 680'den. Az. Şu şeyden alsalar hiç bunu. Ben özüm de büyük onu aldım. Bu satın alıp koy da. Özünüzge, uyunuzge. Şu kısa. Kaladiden açılır alı öğretkesi size. Uyga. Kalagan. Sen biz tele sat öleceğiz. Hadi gidelim. Gerekir orada değil. Karışma. Mumday son. Son Yap taşmayın. Sodanızı versin he. Ama biri bana eceki biri de koydu. Kaç oldu? 690 oldu bu. 690'dan mı? Yok 680'den he. 680'den. 490 gram oldu. Oldu 690 gram 680. Diyağın kara. Karaçalda kavurgan içkesi. Şunday ekan. O paladesleri görelim. Şirak başta. Ece başlar kançadan болады? 350. Moğol şiraklarçı. Bağısını aytıp koysun şirak. Şirak kançadan tuğan? Bağısı kançadan bayke? 300-350. 300-350. Buna ki 400 500. Qaysı var? Çoңgor bu. Mana 500 so'mliklar kerak. Tuğanlar kerak. Ya 400 de? 760 so'mdan mı yetler var ekan mana. Baykem o tilleri qanchadan bo'ladi? 600 kilogram. Kilogramı mı? 600 so'mdan til. Mana o 760'dan ekan. Üstü astı. Birdek. Hem qo'ldan kelishincha ko'rsatdik tuğanlar. Oy fikrlarni kommentarga yozingizlar o'zingizlar. Bağlarına eldirde alıp atacak bağların qo'ldan kelishincha ko'rsatdik. Osh bozori, Bishkek shahri. Qo'y eti qanchadan Ece? Koyduk 600'den 700'den. 700'den rahmat. 600'den 700'den bo'lyapti mana. Ko'ringizlar. Fars qancha Ece? Fars. Fars 700'den. 700 so'm ekan fars. Fars жаңылы tartib keldim de 700 so'mdan deydi. Mana qo'ldan kelishincha ko'rgazib berdik. Osh bozorida. Bu yerda menaki жүгөрүлөр шак дейт. Көрөбүз. Жазып коюп. Талкандар бар экен, Күрүчтөр 200 сомдон ак турпак. Аланга 180 сом экен. Лазердики түшүп бересиз эми жазылган баадан, 250. 100'den alabiliriz bakın. 100дөн байдалар. 200дөн кылып берет экен. Рахмат. Мына ундар бар экен 60 сом, 50 сом биринчи сорттор. 50 сомдон биринчи сорт ундар. Казакстан. 60 сомдон жакшы un дейт, нанга, камырга дейт. Мында даярлар чыгып калган азыр. Мурун билесиздерби, колдо жайып. Бирок колдук аябай ширин болчу. Азыр ушу даярды эле апарып тырс-тырс салып эле бышырып жеп атабыз го туугандар. Колдо жайыш керек, колдо ширин болот. Берекелүү болот дегендей. Сухо фруктулар бу жакта көп өтө. Мынакей могу күрүчтөрдүн баасын көрсөтүп коюн. Могу лазер 250 сом экен, Ташкент. Түшүрүп берет кесте, Ташкент лазер. Өзгөн 350 экен го. Канчадан бересиз? 300дөн. Мына байкем 300дөн берет экен. Мына бул жерде ундардын бааларын жазып коюптур. Чекеден 40 сом экен, эң арзан эле un. 65, 60, 55, 70 сомдон дилнас экен. 70 сом экен эң үйдө un. Мына чайлар бар экен, көк чай 350 сом экен килограммы. 95 көк чай 400 сом экен. Жазылып турат баалары. Майлар канчадан литри байке? 150'den 180'e. 150'den 180'e. 5 litrliklerçi mi o şedevirler? 850-720'dan eken. Ona ke bayakta gürüşler de var eken. Göken gürüç 230'dan 250'den. No özgöndük var eken uçuk 350'den. Şunday eken. Buna çaylar kilogramda algan bir tuğanlar var mı? Kommentarga жазып кетсиздер. Же момундай коробкадан аласыздарбы? Момундай чайлар бар экен, 1000 сомдон экен могу чай. Цейлонский чай экен мына. 1000 сом экен, могу болсо көк чай 5 сомдон экен. 95. Бул берекелүү болсо керек. Могу майлардын баалары 160-тан доня 200 сом экен литри. 850 сомдон могу 5 литр бар экен. Мына 5 литр 850 сомдон экен. Тугандар мөшөктөп алган адамдарга ундун баасын билип беребиз. Айдан Нур деген биринчи сорт 1600 сом экен, 50 килограмм чыгат. Дастаркон биринчи сорт 1600 сом 50 килограмм чыгат экен. Казакстан биринчи сорт 2200 сом 50 килограмм чыгат экен. Астык биринчи сорт 1500 сом 50 килограмм чыгат экен. Дилнас бар экен, биринчи сорт 2200 сом экен. Мына ундар. Акындыкы
45 сомдон, 40 сомдон биринчи сорт. Эң жогорку сорт Король деген 75 сомдон. Мындайлар бар 280, 285 килограмм окшойт. 5 килограмм экен, 280де. Мына берекелүү базар, Ош базары. Ой пикир комментарий жазыңыздар. Баалар ушундай экен. Көрсөтүп бердим. Туугандар, эми картошка, пияз дегендердин бааларын көрсөтүп коюм. Мынакей сабиз 40 сом экен. Пияз дагы 40 сом экен. Картошка 45, 50, 37 сомдон. Майдара. Могу 45 сомдон. Достор, мынакей картошкалар эжемсиз. Бааларын сонун жазып коюптур. Кандай эже? 45 сомдон. 50 сомдон экен. Сонун экен картошкалар мынакей. Баалары дагы 40-45, 50. Чоң-чоңдор. Ири-ири экен. Пияздар 40 сом экен. Сабиз 50 сомдон. Сабиздар кымбаттап кетиптир. Сабиз 50 сомдон экен. Мына достор эми анардын бааларын билели. Anar канчадан экен, байке? 250ден жеп көрдүк мына. Кесип кой. 250 килограмм, Банандар 150ден экен. Мандариндар 130 экен, майда мандариндар. Киви канча? 150. 130 мандарин. Алма канча эже? Ama 70 gölün alması paketi. Gölдүн алмасы 70 сом. Gölдүн алмасы. Kurmalar var eкен, 120'dan eкен kurma. Жүзүмдөр 150 сомдон eкен, 120'dan бар eкен. Ташкенттики жүзүмдөр? Я. Кытайдыкы дагы, Ташкенттики дагы. Ташкент кайсы? Мына олар Ташкенттики экен мына. Кытайдык экен. Мынакей. Көрсөтүп берип атабыз. Колдон келишинче 150 сомдон экен банандар. Жалбырагы барлар 140'dan eкен. Мындай алмалар 65, 45 сомдон eкен. Son almalar var eкен, 65 сомдон eкен. 65. Boz teri? Göldük eкен de. Bananlar bu yakta 140, 130, 150 сомдон eкен. 160, 140'dan onday. Slatki mandarinler var eкен. Türgü eкен bu yakta. 130 сомдон бар eкен ondaylar. Dostlar, tuğandar.